draga braćo i sestre, draga djeco, ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje. Da se svi zajedno još jednom Bogu pomolimo i zablagodarimo i na još jednoj divnoj večeri, iako je bilo najavljeno da će biti velika kiša, evo Gospod je opet zatvorio oblake da mi lijepo prođemo našim gradom, pa će vjerovatno kasnije u toku noći biti i kiše. Slava Bogu i svemu. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Neka je svima na zdravlje i na spasenje zajednička molitva i ova još jedna veličanstvena divna litija. Sjutra s Božjom pomoću počinjemo veliki časni vaskršnji post koji svima koji sa ljubavlju i sa vjerom poste i taj mali podvig i trud prinose Gospodu od srca, svi dobijaju veliku utjehu, veliku duhovnu radost, veliku snagu. U toku velikoga posta mi se sa pokajanjem obraćamo Gospodu i molimo mu se da nam oprosti sve što smo se ogriješili u svome životu i od njega i jedni od druge, i trudimo se da iz svoga srca i svoga uma iskorijenimo svako zlo, svaki grijeh, svaku strast, porok, zlobu, pakost, mržnju, sve ono što nas udaljava od Gospoda i što nas udaljava jedne od drugih. Zato da bude svima srećen i blagosloven početak posta i da se udostojimo da u radosti dočekamo vaskrsenje Hristovo. Ali isto tako da se radujemo i istinskom vaskrsenju Crne Gore, vaskrsenju ljudskosti, poštenja, časti, vaskrsenju istine, dobrote, pravde, ljubavi, bratske sloge, svega onoga što nam je manjkalo u minulom periodu. Da Gospod svako dobro umnoži među nama, da Gospod umnoži svako dobro u Crnoj Gori i da se kao braća radujemo jednim drugima. Ova nedelja, posljednja pred početak posta, naziva se nedeljom opraštanja i običaj je od davnina da u ovaj sveti dan jedni od drugih tražimo oproštaj za sve ono što smo se ogriješili jedni od druge, pa zato i ja vas večeras molim, pošto je inače običaj da se na večernjoj službi ove noći svi jedni sa drugima sjelivamo i mirimo. Pošto je to nemoguće, Bogu hvala, ima nas na hiljade i večeras, onda vas sa ovoga mjesta molim u svoje ime i u ime sve moje braće sveštenika da nam oprostite sve što smo se po vas ogriješili, riječju, djelom ili mišlju. Ako smo nekoga uvrijedili, požalostili na bilo koji način, da nam oprostite i da nas pomenete u vašim svetim molitvama. A također u ime sve moje braće sveštenika i u svoje ime još jednom koristim ovu priliku da se najtoplije od svega srca zahvalim svima vama i duboki poklon pred vama svi učinimo zbog sve vaše ljubavi, dobrote, ljepote koju ste pokazali svih ovih minulih dana, za vašu ljubav prema Majici Crkvi, za vašu odlučnost i istrajnost u borbi za naše svetinje. Da vam Gospod i Majka Božja i svi sveti uzvrate svakim dobrom, blagoslovom i napretkom. Večeras
i onima koji ružno govore protiv nas, protiv ovih litija, onima kojima je dato u ovom trenutku da vrše vlast u Crnoj Gori, koji su izazvali svu ovu smutnju donošenjem ovoga sramnog zakona, i njima poručujemo da što se nas tiče pružena im je ruka bratske ljubavi i pomirenja, ali isto tako još jednom poručujemo kao i svih minulih dana da nećemo dozvoliti da se naše svetinje skrnave i da se ponižava naša sveta crkva. Večeras je ovu svetu litiju predvodio parok crnički otac Slobodan Lukić, koga ćemo zamoliti da nam se sada obrati. Braće i sestre, draga djeco, narode Božji, pomaže Bogu. Blagodali smo velikom Bogu što nas je i večeras udostojio da budemo pričasnici ljepote i blagodati ovog sveštenog hoda našim gradom. A ovi naši svešteni hodovi koji već evo mjesecima obasjavaju i prohode gradove i drumove Crne Gore nisu ništa drugo nego nastavak i odraz onog velikog osmovjekovnog krstno-vaskrsnog hoda Srpske pravoslavne crkve, njenog hoda svetosarskim, svetovasilijevskim i svetopetrovskim putem. Mi za svoje polazište i za svoj cilj imamo ovaj sveti hram ispred kojeg stojimo. A to znači da je ova naša litija nastavak unutar hramovnog liturgijskog sabranja, da je ona projava naroda kao crkve, odnosno crkve kao naroda Božje, a znači i to da je sveti Jovan Vladimir taj koji sa drugim svetiteljima predvodi ovu i svaku litiju i koju mi slijedimo. Veliki su blagoslovi i blagodati dar Božji ove sveštene litije. I kada jednoga dana one prestanu, mi te darove koje kroz njih dobijamo nećemo da rasipamo, nego ćemo ih čuvati i umnožavati na svakom našem crkvenom sabranju. A koliko su one blagodati i blagoslovene, vidi se i po tome, po vašim licima. Mi nećemo u liti vidjeti nikoga strnknutog lica, nekoga ko će izgovoriti ružnu riječ, napraviti neki mrzovoljni pokret. Naprotiv, sva vaša lica, lica svih učesnika ovih litija, zrače i sijaju nagovještajima one velike pobjede u koje smo svi zagledani. Također su i ove naše litije velika škola za sve nas. A čemu nas one uče? Na prvom mjestu one nas uče sabornosti i jedinstvu. Mi smo ovdje svi kao jedan i zato se mi ne prebrojavamo. I neka oni koji vole da se zabroje, neka nas oni broje ako im je stalo. Mi smo broj, mi smo crkva. I mi pamtimo onu Hristovu riječ, da gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ondje sam i ja s njima. I mi smo ovdje u ime Hristovo i ako je Hristos sa nama, onda je i sva punoća crkve njegove sa nama. Svi svetitelji, anđeli i svi oni koji su od vijeka Bogu ugodili. Također se kroz ove sveštene hodove učimo i drugim hrišćanskim dolinama. Učimo se trpljenju. Mi ne pomiješamo na umu, nego strpljivo koračamo, hodamo, očekujući pobjedu u kojoj smo zagledani, jer Gospod je rekao trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. I kada je ovo iskušenje, koje je jedno od brojnih iskušenja sa kojima se naša crkva suočavala tokom svih ovih vjekova, napalo na nas, mi smo naoružali se trpljenjem, vjerom i nadom u Boga
I evo šta vidimo, šta je plod trpljenja. Ovi veličanstveni prizori, veličanstveni plodovi širom Crne Gore i drugih zemalja koji, vjerujem, neće da se ponove možda za 100, 200 ili više godina. Također se učimo i praštanju. Kao što reče otac Slobo, danas, ovaj dan, ova nedjelja, pred početak velikog vječasnog posta, oduvijek se nazivala i naziva nedelja praštanja. Mi smo jutros u crkvi na liturgiji slušali riječi Gospodnje koje kažu: ako vi, to jest mi, ne oprostimo jedni drugima od srca pregriješenja, neće li Bog nama oprostiti. Eto nam uputstvo, eto nam pravilo posta, da oprostimo i zatražimo oproštaj. A naročito je bitno da se potrudimo da učinimo taj podvig, da u srcu oprostimo i onima za kojima mislimo da nam je teško oprostiti. Lako ćemo mi izmiriti se jedni s drugima ovdje oprostiti, mi smo svoji, ali potrudimo se da u srcu ne gajimo netrpeljivost i lošu pomisao, nego da se potrudimo da oprostimo i onima koji su na drugoj strani. Jer to znači da oprostiti i primiti oproštaj jedini je put i način da pređemo iz mržnje u ljubav, iz odlučenosti ka jedinstvu, iz razjedinjenosti u sjedinjenje. Učimo se i smirenju, mi se ovdje ne borimo i ne tražimo ništa što je lično, što je individualno. Svi smo mi ovdje došli ne zbog svog nekog isključivo ličnog cilja, nego da svoje lične podredimo opštini. Mi smo ovdje radi crkve i radi odbrane crkve i naših svetinja. Bilo je i ranije litija na ovim gorama. Vi znate da je rumunjska litija spustila Svetotrojični hram na vrh Rumije, a znamo i svjedoci smo da je i sutormanska litija obnovljena, prethodila obnovljenju hrama svetoga Romana Nelodana Sutormana. A ove naše litije pod našim gradom su nagovještaj i zalog izgradnje jednog budućeg duhovnog velikoga hrama ljubavi, prijateljstva, jedinstva i sloge. I taj hram će biti kao naša zadužbina koju ćemo da ostavimo našim potomcima, ako Bog da. Naša crkva je jedna i nedjeljiva. Mi smo ovdje neodjeljimo ni od koga. Naprotiv, jedno od glavnih načela na kojima se temelji naša crkva je onaj evanđelski poziv: dođi i vidi. I zato mi s ovog mjesta pozivamo neprekidno sve one koji su još nisu osmjelili da dođu u litiju, da nam se pridruže i da vide da mi ovdje, da su dobro došli, ma koji jezik govorili, ma koju naciju ispovijedali, ma kako se zvali. Svi su dobro došli da nam se pridruže u borbi protiv bezakonja, a u borbi za pravdu i slobodu. Ove sveštene litije, draga braće i sestre, su bljesak i vaskrsenje one istinske, epske Njegoševe Crne Gore vaših predaka kojom se vi ponosite. A i mi koji tijelom nismo rođeni ovdje, ali koji smo duhom čvrsto orođeni sa vama, osjećamo i znamo da pripadamo toj i takvoj Crnoj Gori. I zato mi, koji nas je Bog doveo na službu ovdje, blagodarimo Bogu i svesni smo što nas udostojio da budemo dio svega ovoga i da služimo crkvi i ovom čestitom narodu čijoj ljubavi se mi poklanjamo. Ove litije naše već daju ritam našem življenju. Kad mine nedelja, mi smo svi zagledani u četvrtak, jedva čekamo da dođe. A kad mine četvrtak, opet gledamo i očekujemo nedelju i novo litijsko sabranje. Pri svemu tome,
mi ne zaboravljamo onaj naš osnovni motiv koji nas je izveo na ulice, a to je naša želja, naš zahtjev da se ovaj sramni zakon, odnosno bezakonje, povuče i da nestane. I zato smo dužni, imamo zadatak da ove darove, blagodate koje primamo u sveštenim litijama, čuvamo, da ih umnožavamo svakodnevno u našem životu i da svjedočimo da znamo zašto smo ovdje, da znamo šta branimo, a branimo velike svetinje, hramove, grobove naših predaka. I zato je ovaj post koji sutra započinje najblagodatniji period godine i zato ga iskoristimo da se popravimo, da se obnovimo i da se kroz ovaj post naoružamo hrišćanskim vrlinama i da našu svetu vjeru neoskvrnjenu sačuvamo, da se pobjeditelji grijeha javimo i naše svetinje odbranimo. Do Hristove pobjede ne damo svetinje.